Langsulit patuak lamlong ASTC BJP Congress pen don parisi societum APSLC long chipa ogdun Dilai High Secondary School long ke chingsi alumni mit mesen pen paman pon Jengkha Irrigations IB along Kupili Youth Forum atum pen perangkia mai kanipon Singhason Consensi ke parlopon Singnar Kim Police Stations along Open Stage ki Kim Kerangpon asai ki oi Ada biporta ke than pon jibang nili jitkramsa non biotang ton panlang pon eksinang Arun phai thongkep arni lakha kriner kep lumbajong MSC Consensi ki parlopon lang etso patu aklam along APSLC Rachari song atum pen non hejong HSLC salang ki unduna tum phan karcho mai paman pon Sohut APSLC Rachari phan ningach thike do ajok don parisi soci araratum BJP Congress ASTC Rachari pen chosi APSLC long chipok dun Sik sidul pangtang nang ma Sik sidul pangtang nang ma Tribal unity long live Tribal unity long live Sik sidul long live Jai Gathar long live Sik sidul long live Cholo lo itum ke ding ning do lang ako ase Methang adim chong mi dam pet po Lumbajong APSLC mai representative mung pen ka chaphem pu pona mai along aluheman pen APSLC tripi mai pu jai Gathar duna mai pu rajas disu Law Secretary Samson Teron Kursing Timung Women Wing Secretary Rita Kramsapi Dipen Rongpi Lapen APSLC Rachari phaninga chithera tum chitong dun sila bang so mai long RDCP dun rinti Tribal unity long live Tribal unity long live Jai Gathar behind nang ma Jai Gathar behind nang ma Sik sidul long live Sik non ke wang GMP kilik hut ke APSLC ki haide je phaning chi ka chi thethi athe ki APSLC along rada tum nang chipok dun bomlo ani wangale APSLC to mai ini pon stabe APSLC phan rada phan ning chi the do jok rada tum nang chipok dun som chi kai ke mistake thek pon long ko si APSLC mai bu pharing ke joining pusidak langsoli et arong si hitia dong si nilitum mass joining pedolo lapen ke mass joining along bang don pharoi si ake onge BJP pen lapen ke Congress pen da jersodo lapen ASDC pen da jersodo kado we bang don pharoi si atum BJP long pini nang dun lo APSLC long nang dun lo Council of Department of Department of BJP yang bong pi ha nilitum ge bang ka che bohong pu thake nitum ning che thedam de nilitum methang si hedi rat atum non ge chini lo mati BJP long ke dodun ke non ajha tum hala bill long ji mine pu hai hui si ke dodun chot anat lo aning ar lo pen ke APHLC long wang et lo za sini tum APHLC tum si MP ke hai vek pu sini tum ning the Karbi Autonomous Council si donaji 6 schedule pen pu si pu bom lo sita non ke DC a office along si non jila porishot nang bilu dak diputa DC office along lapen hamrenta DC office along si jila porishot nang bilu jila porishot ke lake panchayat pen panchayat allo Assam Panchayat Act 1994 along Section 64 pen si panchayat ke kibi la posi bi pula hele pusita non ke kibil ange panchayat bilote
hala tum la kar munit tum phan ka pachuar i direct funding long po pupu hedi la masika duita ponjat nang yi pudun tu et seta direct funding ta long ke long li anta la ke non ke ponjat dang nang biya phansi direct funding long yi pu bang pachu be ji ponjat pulo tangte hala swatting pulo tangte poisa ke Assam government along si lupa prangi la pen Assam a finance commission si mat mar phan ko an pinangi ma pu thak ji lan si poisa dak Assam government si nang lu thu ji la si la ke direct funding gali la pen hala Assam finance commission puta lata aning ke hangman le claim ji gali hala dak finance minister do chief minister do gadi finance minister chief minister tum si poisa ke thak ji la si la ke thak ko ano nei tum hanang e piji la si nang thak ji non par he no mu chot po ali ke long ya bang ji la pe kal thema itum poncha cheplang det po ke poncha cheplang det po an ke dak guardian minister puduji guardian minister ke dum ta thek Bamun ta thek, Bongali ta thek, Bihari ta thek, Assamese ta thek, Marwari ta thek. Laket ba kunu ako pai do chitte Karbi ta doji mene. Seta lage Karbi ke long dunji puke ning nang nelo. Anke la guardian minister si ke do anak kam ta approve ji. Poncha sokidar ka transfer. Kopia scheme si enjima. Kopia project si enjima. Lapen ke poisa ko ansi ka khoros nang jima bu anta bill ko mat apansi ki pinang jima bu anta guardian minister approval long le tik ke pilong le an ke guardian minister ke dispur si doji a hut pendak di phuwang ji an ke guardian minister ta minister pulote aning ke hang bele claim long thu ji takali chief minister ko pima ke pu halasia ko claim thu nangi lamasi chief minister phan poisa se ta thok dam dete la guardian minister da bill da pe pass pe deji la pen scheme da en deji la helo anke scheme da tribal atung ke ong e dim si big scheme da en po athem la ka panchayat ke tribal atung man ka lidet ke la helo non anke hala six schedule pen ke dobom autonomous council bangke halake hadak em atum tot prong chot anat po alang litum hanga kamta ki claim ji avidet po la pen kado vet hadak ta muluk tum ta hadak e jok ta dam delu ki dam ya kam se avidet po non dak jila porishod along si wang tu et po jila porishod po ke district council pulo autonomous po bangali amit hang pen po bangali lak amit hangali Assam government si solai ji la bangke la hello la ke non jong si ilitum la khang dun thek thite election ben si khang dun nang ji election jong si BJP phan perem det thek lote APHL si phan pe hai det thek lote lan si ilitum khang dun unji la so pa abangke athema congress le hai sita la ke khang dun un e athema congress tum ke aprang menta panchayat ke ding tang atum lo la tum ke la pen Borjan MSc Consensi ke parpon Jila High Secondary School long semi kedam teng arui ni phai thong ke par ni ke chingsi alumi mit paman pon bangso alumi mit ni Assam Sarkar pen si bangda pon jina long semi school college long semi lok chali abari na phat ma teachers abari na phat iba che tong pon et chi phan si Assam Sarkar pen ki pen khat pon ateng pen si labang so sai deng pon lo Jila High Secondary School long sami ke chingsi alumi mit paman pedo ponlo labang so Jila High Secondary School labang establish labang ke 1977 aning kan si establish ponlo so alumi mit Jila High Secondary School long sami alumi mit stations pu mahang pathek ponsi amai pu Chandra Singh singner lapen chun bang aphan nubin rong pi tum phansi arpu pek ponlo lapen labang so school long thanbarim lapen kachali barim tuma phan sami karhitang atum phan sba karjong chomreng milong pa dudun long jia phan milur kai ponsi chkimo sai tengpon Chikimo sai tangde pen api puthot thengpia klim e ajai mix tami puthot deng pon thu anarlo por phai chris ye por malong pen alumi mit amai sami pado ponlo labang so amai long sami la punat alumi mit stations amai pu Chandra Singh singner pen si mai pahem pu pon mai ke phat alam thi labang ki no bin rong pi pen si mai ke phat alam thi jai pon
jai meka thing pens labang su school ng chali bari matuma phansami karbi puho ben arju ponsi manpeng pipon labang su school long kedam 1981 aningkan first batch asar lang indun bangke batum phansami kar puthot arju pontu apen ke bang silangan ni 2027 aningkan an bangki ningkan phoke pe chok pu lasi golden jubilee ma de certain ka tolon ponji phansami labang su mai long stan che mum ponsi mai mesen pen pachun pon hiripi pen sar pin potisu Karbi Longri Abirta আমাৰ ডিলাই হাই স্কুলৰ প্ৰথম alumni meet পতা হৈছে ইয়াত 1977 পৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ওলাই যোৱা আজি গোটেইখিনি ইয়াত লগ হৈ আমি বহুত আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ বহুত আৱেগিক হৈছোঁ বহুত মানে কি ক'ব ভাষা নাইকিয়া নিচিনা হৈছে আমাৰ গোটেই এক্স ৰিটায়াৰ্ড হেডমাষ্টাৰ সকলো উপস্থিত হৈছে সেইখিনি মানে ডিলাই ৰাইজে সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আজি এই সভাখন চলাই যাব পাৰিছোঁ এইটোকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই বাইদেউ নন কিবাং যি গোল্ডেন জুবলি ফাণ্ড পিনি গেছিং ৱাই পোৱা নচন্দ মানে তুমি গোল্ডেন জুবলি ফাণ্ডে পিনি পেন dak 1977 pen kuan ma accident amanta pachini ponlo non ningkan thom bak sidolo dasi unan tami chisik cedang nang lapen cerap citu nang than dun pruya sonsi pini bangso alumni meets along kicheng sia bed pen nonan kipas tang atum kachi tonga phai nang pachini dun thekimo labang ke register mental labang kuan mangi tonya tab non an ke haro an mang ke lido haro barang ke Kebanggilang ta lason alumni meet padu pon very lason dui ona sosi mathalo chanali pamu hejong kenos mong ladak pini PM scheme benda ko pini school bang aching thur la si ningaro mela ku is Karbi Longpen ke hum thomet si select kon dak bukajan block pen ke nili tum dak dilai high school la pen ke jinbabo high school la pen ke bukulia high school hum thomet la so PM series school apu thake la ke central school la pen ke la so high school ke all india pe 14600 laji hola so angkong ke nili tum dilai high school tai hum asi la so scheme ke an so se kichar lianat ke patko nat sitami develop ponye phansi central ka scheme na pali Kidam teng aruni pai thongkep arni nijang Karbi anglong kopili youth forum atumpen pharangke mai inipon labang so pharangke mai long alang ni tumpen kaning je pon atengki nijang Karbi anglong kopili MSc consensi polopon Theory Southern Forest Range ke polopon sangti mahol de rajan engling lapent KAAC Forest Board Chairman Sathi Kramsa tumang bong charbu sai ab lama putak sambi sodak pen sai nangji pusi kopili youth forum atumpen sodak pen ke hangpon lapen thengpi thengprangan da ki zoom dak bibil la joksi langroi rang singa da kreng lablo lapen Kiruni Forest Range along labang solam ki bangki ritalipa Messi sodak peng sai nang si put alang ni tumpen jongpon thu jengkhapen babuteron Karbi Longri Abirta pu lapen pu nili tumlong nang jeradun secretary lapen media lapen publicity secretary sob dorlo lasi bangso a press meet nili tum pini ke phanan ko bangkela poelo je non along Kheroni short range andar along e sonsoni alam ki ke klang lage sob ta ini tum chini lo media social media long ka klang bom lo lasi la puchot kali akapex forest along natural resource mining amukha ason anda nilitum aprang ben birtalong kisumar dinong illegal do pusi bonsita nilitum apor kacheton te joksi press media bang phat tong ne dalo lasi piniani apor kacheton sinilitum laso bangso press media phalo lasi non alom nilitum Kheroni short range along lamki ke klang laso ku thagilia sabso niye dun kan tum banglai lo ilitum Kheroni short range along non forest la pen moholang bong mate inut bhaniam bong dak chihuri sai che bong sai alam ki klang bong lo uai besita nilitum hin pen ke hala meo hala chok o hala corruption se po bangge nilitum thang pu dunya lama we athe pudunya lama be puwasi ta pudunang ko bangke corruption puke sop tala tum non claim bom non alam ki klang pipo si ke klang corruption ke do joine
lapen corruption kedo mate corruption abete alam siklang le lasi bangso puthak nili netum kopli yut forma hin pen ake hai mate high command ilitum kaching honai Dr. Tuliram Longha Bhan nilitum special kachuni ria bangela hello bangso puthak special inquiry padowek nanji pusi nilitum hin pen chuning ri padikrim lapen laso special inquiry padoboma hot sangtia mohol mate sangtikipur kheroni short range andaran ke bon thani mate hablab nani pusi nilitum kachuni padikre lapen athe laso inquiry doboma hot sim haputa sangtipur bom haputa mane chira dumbom brote pinia ni lapana lam ke soda ke klang ke ansosisi klang ko lapen ansosisi bangsolam ke mechu tu bombo lasi nilitum hin pen kachuni ri pati krim ke lapu helo je laso forest egg conservation ateng landam lo konte forest department tu mate sand mining ke claim tum se teng si arondo hola so arondo teng ben si for ke claim tum se teng mo bon se da non landam lo konte ilitum khirni ren lo landam lo konte la so teng ke ma ka follow le forest unda initiative ben dunde hala ke claim dunta mining ke claim dunta hal so teng anong ten follow le talo nang itu initiative yang jatha la thengpi kero ai ma thama ani wang thengpi kero kang hugang ki pon la jadi itu human animal conflict bang kaya dolo ani wang si thegamo itu kai ta indar ke bang do jong tu jong pi itu ma hemo si bang ai kubi ayon Singhason MSC Consensi ki paropon Singnar Kim Polling Station arar tumpan ki panong pipon Open Stage ki kim kerang pon a kontraktor bang tangka me ke dukok ajok labang su Open Stage ki kim kerang pon asai ki oi non het jong si labang su Open Stage ki kim kerang pon lang voi fis te ke hinu lapen ke ching hang cheng pon tang lo Kedam tang MSC kilik hut sami non EM ki khibom omo sing ti su sami Singnar Kim Polling Stations along Budka sohang dam made Budka chorek dam hut bangki MSC kilik ki hailo butang te labang soha warapan ki ason ka ching thura sai sami nang claim pipon pu lapen sai sami nang deng pipon vek pu busi lamchak ti chak pon lo bon sami non bangki EM ang ho ing ni de pen afi sami labang soha warapan ki kilang pon pangkre be lapen alam chak ting ni det pusi labang soha war ara tum ben parang ke ting do ning jepon lang hin ben modon lang ni Karbi Longri Abirta mong an ke Poling ana tu si lepun tete cholo nasi nilitum ladak sorkar mate non kedomom BJP sorkar ahin pen nilitum kilong dun awar sai sorkar pen ko ane nang pi la sabang nilitum non amat la an cetek long le son sedoko lalo la si non dak non nilitum ce langam lo school pen dang lo sekolah hamta nonason nilitum dak Singhason lokal MEC EM alang li umur sing tisu alang li sitame alang li dak bang pen la so polling long chihumri lo la pen hala su sitame alang li school sitame construction nang pipo pula salam chak alang li ningi tekang la pen non pu sitame la so school aphan ni tum dak senar kem along thang phang suning ame la school bitha kalam sitame la pen sonda khang lo la non open stage sitame hala sohut complete lo wifi sitame non kachoning ri bang kela pulo yem sar sitame la open stage bang nang pilo staying sam wifi sitame nilitum non kachoning chuji ko bang ke marhala pur bang henwet la se alang li yem sar sitame non repairing nang piason de ning sami pulo la so dak senar kamera bang lalo la pen isi peng langdam rote non kijuna lang sitame lason akaduri ta dolo la pen ison peng lalo aro isi dutolang la block pen ki PMGY hem sitame lason nak thaklo PMGY hem sitame ali sabang ke klang dun 47 an peme a beneficiary do wai fis tame ladak kisomana tum ke claim tum ke chokchi ajoini ama kisomana tum ke tangka poisa kaduri pen lason lo alam ngela se labangso ahem kelong nangi
sita me long dun de lason lo nasi pini BJP Sarkar aphan heno buta pune lapen meo buta pune kedan il tum senar kem hin pen bangke lapen kacing thur amu bang utel lage akidure lo dak ni tum bangke alam bangke nasi adu silo mana nangalang danang kelang pangkri nai Pini Abirta lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom